Ese mu by'ukuri ubundi byashoboka ko Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yakwibwira ko ashobora kwigaranzura abarwanyi be 23 birukanye ingabo ze muri teritwari ya Masisi kubera ko yigwijeho ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'intambara bikomeye cyane birimo imbunda ziremereye zirasakure ndetse na za drone z'intambara? Byashoboka? Intego Ndayishimiye iki gihe yari afite yari yuko kwisubiza bine bice byose ndetse no gusubiza icyubahiro igihugu cye cy'u Burundi kimaze amezi cyandagariye mu kiraka cy'abacyancuro cyangwa se mu kiraka cy'ubucancuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko siko birimo kugenda mu muvuduko mwinshi cyane. Abarwanyi ba 23 ndetse kandi nabo bakomeje kwikwiza ibikoresho bya gisirikare bihambaye ndetse n'imyambaro, bashubije inyuma ingabo z'u Burundi, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo ndetse na FDLR. Ibihe byiza, twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze by'umwihariko uyu ni wa mwanya tubagezeho ndetse kandi tukamategurira amakuru abagezweho cyane cyane ibe bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo tumenye akantu kandi umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota, ese inkuru ziba zigezweho cyangwa se amakuru abagezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ayahe. By'umwihariko ni imibare ikomeje kuba myinshi, tageti ikomeje kuba amabuye y'agaciro kuri Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Mu by'ukuri uko ifatwa rya Uvira biravuga ko ryahombeje igihugu cy'u Burundi. Ese ryahombeje igihugu cy'u Burundi gute? Amakuru aravuga yuko bicuruzwa byinshi hafi 60% byose byinjiraga n'ubundi biturutse mu Burundi byinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye Uvira. Ese mu by'ukuri ubundi byashoboka ko Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yakwibwira ko ashobora kwigaranzura abarwanyi be 23 birukanye ingabo ze muri teritwari ya Masisi kubera ko yigwijeho ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'intambara bikomeye cyane birimo imbunda ziremereye zirasakure ndetse na za drone z'intambara? Byashoboka? Kuva ingabo z'u Burundi zatangira kurasa mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba ze 23 mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo santere ya Kamanyora, intego Ndayishimiye iki gihe yari afite yari yuko kwisubiza bine bice byose ndetse no gusubiza icyubahiro igihugu cye cy'u Burundi kimaze amezi cyandagariye mu kiraka cy'abacyancuro cyangwa se mu kiraka cy'ubucancuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko siko birimo kugenda mu muvuduko mwinshi cyane. Abarwanyi ba 23 ndetse kandi nabo bakomeje kwikwiza ibikoresho bya gisirikare bihambaye ndetse n'imyambaro, bashubije inyuma ingabo z'u Burundi, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo ndetse na FDLR. Bari basatiriye umujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi iki gihe nibwo yatangiye gusohora amatangazo agiye atandukanye agaragaza ibimenyetso by'ubwoba. Ku itariki 10 Ukuboza 2025, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana uyu nguyu yabwiye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI iki gihe yavuze ko Uvira iramutse ifashwe umutekano w'i Bujumbura waba uri mu kaga cyangwa se wari mu mazi abira, kuko urugendo cyangwa se ubucuruzi buhuza bino bice byombi rutwara iminota. Urumva byaba bibaye akazi gakomeye cyane ndetse kandi byamaje no kuba akazi gakomeye cyane. Ubucuruzi buhuza Uvira n'u Burundi, ubwo ni ukuvuga ibicuruzwa bituruka mu gihugu cy'u Burundi byinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bica muri Uvira. Kugeza amagingo aya Burundi bwafunze n'imipaka igihe kitazwi, ariko ku ruhande rwa 23 kuko nigenzura Uvira amagingo aya imipaka irafunguye. Dr Edouard mu magambo make yavuze agira ati, muri iki kibazo umurwa mukuru w'ubukungu wabubangamiwe cyane ndetse kandi urujya n'uruza rw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'abantu hagati y'ibihugu byacu, bwaravuga u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo gukomwa mu nkokora. Si byo gusa kandi harimo no kuza kwimuza igiye zitandukanye. Ibyo ngibyo kandi ngo biranumvikana ko ubushobozi bw'u Burundi bwajya ku gitutu gikomeye cyane. Ibyo rero aravuga yuko ari ikibazo gikomeye cyane ndetse kandi kitaziguye ku gihugu cy'u Burundi. Ku munsi M23 yatangaje ko yafashe umujyi wa Uvira, leta y'u Burundi iki gihe yahise ifunga umupaka aho twebabwiye haruguru. Yafunze umupaka ukavumvira ndetse kandi ufunga n'umupaka wa Vungizo. Iyi mipaka yose ni ihuza u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubucuruzi ndetse n'imigenderanire hagati y'Abanyekongo ndetse n'Abarundi byaje guhagarara kugeza mu gihe kitazwi. Ese mu by'ukuri ubundi Burundi bwahombye iki muri ino ntambara cyangwa se buhombye iki? Umujyi wa Uvira mwibuke ko ufite ubuso bungana na kilometero kare 200 zirenga 200 ubundi.
uno mujyi ukoze ku kiyaga cya Tanganyika ku gice cy'amajyaruguru. Ngira ngo murabyibuka neza ko mu mwaka ushize uno mujyi wa Uvira wari utuwe n'abaturage babarirwa mu bihumbi 700. Hari abaturage benshi kandi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi kubera ko umujyi wa Uvira n'umundi wari uri hafi cyane y'umujyi wa Bujumbura, kuko hari intera ngira ngo ijya kungana cyangwa se ibarirwa mu birometero bigera kuri 30 aho ngaho uturutse Uvira winjira muri Bujumbura. Ibyo ngibyo bikaba bibasaba kwambuka umupaka bakavimvira, hanyuma ukinjira muri zone ya Gatumba uturutse ariko hehe uturutse muri Uvira kugira ngo ugere muri zone ya Gatumba. Kavimvira niyo ugomba kubanza kwinjiramo, hanyuma ukinjira muri zone ya Gatumba. Abanyekongo ndetse n'abarundi bahahirana umunsi ku wundi babikora ibyo ngibyo bakoresheje ahanini umupaka wa Kavimvira, ako saizi ni bloke. Ibicuruzwa byinshi bikunze kwambuka imipaka bituruka mu Burundi byinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se biva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byinjira mu Burundi, harimo ibikomoka ku buhinzi nk'ibigori, ibishyimbo, imyumbati ndetse n'amafi arubwa mu kiyaga cya Tanganyika. Byose kugeza amagingo aya ngaya byakomwe mu nkokora kuva 2023 yafata Uvira. Icyo ngicyo ni igihombo kuri leta y'u Burundi. Umuyobozi w'umuryango Parisemo uharanira guhindura imyumvire y'abarundi, Faustin Ndikumana, ahanga yatangaje ko mu bicuruzwa bigiye bitandukanye bikomoka mu gihugu cy'u Burundi bijya mu mahanga byiganjemo cyangwa se harimo ibirenga 60% nk'uko twababwiye haruguru byinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo ifatwa ry'umujyi wa Uvira ririmo guhungabanya bikomeye cyane ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. Ndikumana kandi ahanga yavuze ko ibicuruzwa birenga 60% bikomoka mu gihugu cy'u Burundi byoherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki ngiki ari igikorwa cy'ubukungu cyinjirizaga amafaranga menshi cyane amahanga menshi. Gukomwa mu nkokora ku Burundi kurimo gukomeza kugaragaza icyuho gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi, kuko n'ubundi ibicuruzwa byose byinjiraga hariya byose Uburundi bwahise bufunga imipaka, ubwo byose leta biba bloke. Imibare ya banki nkuru y'u Burundi anga igaragaza ko mu mwaka 2024 iki gihugu cyohereje mu mahanga ibicuruzwa bipima toni zigera ku bihumbi 135,300. Muri ibyo ngibyo harimo ibipima toni ibihumbi 69,400. Ibyo ngibyo bikaba byoroherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ibyinshi bikaba byaranyuze ku mupaka wa Kavimvira. Murumva ko n'umundi leta y'u Burundi cyangwa se guverinoma y'u Burundi ikomeje kugenda ihomba ibintu byinshi cyane ibicuruzwa byambukiranya imipaka biturutse mu Burundi byinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo ni ikindi gihombo kuri leta y'u Burundi. U Burundi kandi biravuga ko bumaze igihe kinini bufite ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Ako nimukibagirwe. Abayobozi muri iki gihugu cy'u Burundi anga basobanura ko iki kibazo giterwa n'ibura ry'amadovize yo kubiranguza, ndetse kandi na bamwe mu bacuruzi mu buryo butemewe bakaba bakomeza kubicuruza mu buryo butemewe, byose bikaba bikomeza guteza igihombo leta y'u Burundi. Icyo navuga ni iki? Ushobora kuba bivuze ati se wowe ku ruhande rwawe bivuga iki? Icyo navuga ni iki? Leta y'u Burundi nigabanye imbaraga irimo yarashyira muri ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igabanye kugaba ibitero kuri 23, ndetse kandi inibuke yuko ngira ngo hari amakuru mwabonye ejo avuga yuko indege zidasanzwe ndetse n'abasirikare benshi Ububirigi burimo burabohereza muri karagace. Burundi rero kuba wenda burimo burakomeza kuba bwashyira abasirikare benshi ku mupaka, yego birumvikana kubera ko n'ubundi kugabanya akavuyo k'inyeshyamba harimo FDLR Wazalendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batsinze urugamba bagakomeza kwinjira mu Burundi bahunga. Yego Uburundi hano ku ruhande rwo bufite ijambo kuko n'ubundi burimo burahagarara ku mipaka yabo, ariko bukwiye kureba ku mpande zombi. Ndikumana ahanga yagaragaje ko nyuma y'ifungwa ry'iyi mipaka Uburundi bagifite ikibazo gikomeye cyane cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, ndetse kandi kugeza amagingo ngo batagishobora kujya kubikura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi bo imipaka barifunze. Y'amakomye y'amateka yafata Uvira ntabwo igeze ifungura umupaka, ubundi bwo gwese bufunga umupaka. Umunyamakuru S Daras Ndikumana wa RFI uyu nguyu yatangaje ko nyuma y'ifungwa ry'iyi mipaka ijerekani ya litiro 20 yaguraga amafaranga y'amarundi 15,000. Yaguraga 150 by'amarundi, ubu ngubu irimo kugura amafaranga 400,000. Urumva amafaranga ijerekani ya litiro 20 ya litiro ya 20 y'ijerekani ya peteroli cyangwa se mazutu yaguraga amafaranga
ibihumbi 150 kugeza amagingo aya ngaya irimo iragura ibihumbi 400. Kandi na mu by'ukuri kugeza amagingo aya ngaya agaciro k'idolari kongeye gutumbagira, katumbagiye kagera kuri FBU ibihumbi 6500 kavuye ku bihumbi 5400. Leta y'u Burundi ahangaha ikomeje kuvuga ko itazihanganira ko M23 ikomeza kugenzura kariya gace, ngizakora ibishoboka byose kugira ngo ibungabunge umutekano wa Bujumbura, ndetse kandi ko amahitamo y'igisirikare ashoboka. Ubwo sumbazi nimba ashoza intambara muri Uvira cyangwa se niba bakaza ingamba z'ubwirinzi bagashyira base militaire ku mipaka y'u Burundi na Uvira. M23 nayo yatangaje ko ishaka kubana neza n'igihugu cy'u Burundi nk'umuturanyi mwiza, aho kuba impande zombi zahora zihanganye nk'uko byagenze mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ihamya ko u Burundi niba bushaka ko imipaka yongera gukora, urujya n'uruza rukongera rukagaruka, ibyo byose biri mu biganza by'u Burundi. U Burundi bugomba gufungura imipaka, hanyuma urujya n'uruza rukongera rugakora, kuko n'ubundi ubundi bwahise bufunga imipaka hara kuri Uvira, ariko M23 kuva yafata Uvira ntabwo yari yafunga imipaka. Ibyo ni byo birimo kugenda bivugwa mu mihanda kuri front line ku rugamba, aho bivuga yuko imibare yandayishimiye ari amabuye ku ifatwa rya Uvira bikomeje gushyira mu gihombo leta y'u Burundi. So rero kaducumbikira ahangangira ngo andi makuru agezweho turabagezeho mu kanya, ngira nditira muhumuza andi makuru agezweho mu kanya.